Voin hi mei ni sari sang ni som ni pakhat ania Myanmar boina chungchanga 2000 khatomte ngai thla khona ilo nei leangu NGO zanhi chuangin Myanmar sipaite rek turin UN an ngena Amnesty International le non-governmental organization zanhi chuang Myanmar man norhoi hot chunga sipaite rong taka anche chunjom zel wangin Myanmar sipai sarkarin ral thuam alak lu thailona tura rek na siam turin United Nations an ngena UN Security Council hian athu neina manga Myanmar sipaiten civil mi an tha chunjom zel dan le ti top ani theina tura rek na an siam a hun to ani ti in Amnesty International a UN advocate Lawrence Moss chuan asoyani Moss chuan ramsang ten chongka a Myanmar sipaite che dan andem thu an soi ringot chuan ngong engma anei lo ti in asoi ji boka Myanmar sipaite rengna tur hian engram main silai mu pakhat po leitir lo tura an du thu soin ral thuam lalu theilowa rengna siam hi sipaiten buaina le thisen an chuana Security Council in achan le na tura malak na poimo ani atiani February ni khata sipaiten civil sarkar thu neina an hne chu du lo na lan tir norhoi hotjinga mi zasari som sari vel chu sipai kutuarin an thitoa mi sangli le zanga chuangman an ni to bok heti lai hian Myanmar sipai sarkar chuan norhoi hotte chu boina chok chuak tu nia soin thizat atarlan po an tlem hle thungani sipaiten thu neina an chan nu February ni somni le pali khan NGO za chuan UNSC hena Myanmar sipai sarkar ta naral thuam thon lu te ti top tura mala turin an lo ngen to ani Security Council hian Myanmar chungchanga thu chua alo siam fo to a sipai te chu democracy dan zom turte norhoi hotte tharum manga beilet lo turte in an ti ani ma se heng hian omzia anei thui lo hle NGO te chuan thu chua siam ringot chu a hun to lo ti soin UNSC chuan kong thara ma alaka ataka achet angai to ani an ti ani mei ni ruksang ni somni pakhat ni khan Rangoon University le Mandalay University a nathok mi zasari somthum le pakhat te chu an na tanga ban an ni tak thu State Administrative Council chuan an tar langani he thu hi Rangoon University le Mandalay University a rector le assistant rector te chuan an hming sign nanin order an ti chuakani kan hriat theu tuangin Myanmar State Administrative Council chuan me ninga ni hi Myanmar Rampuma Education Institution zongjong honnia alo puang toa me ni thumni kha chuan Education Ministry a nathok tu teaching staff emo non teaching staff zongjong te chu an na zom tura in report vek tura ati ni ania heminia an na zom tura in report du lo te chu ban an ni tur thu alo soi to ani sipai sarkar chuan Rangoon University a thok mi zathum somthum le pakwa le Mandalay University a thok mi zathum somkwa le pani te chu an na tangin an ban ta ni heng an ban tak te hi lecturer professor te department head te le non teaching staff te an telani Rangoon University hi kumsang khazaria somsari le pariat kuma din ni in Khovel University tha than chua zinga ranking sang rukjakwa som pakwana ni in Mandalay University chu sang khajakwa som ni le panga kuma dinania Wal University ranking a chuan sing khajale pasarina din huna ommek ani bokani TV operator Mijima le DVB in asoidan chuan an private television channel te chu sipai council sarkar do dal zonga thu ti chuak thin nia puin an license chu an lo ti top toa ti chung chuan sipai thu nei tu ten an phal lo chung poin satellite mangin an la ti chuak thawani satellite television set le dish antenna te chu an murem chana piang an ti sia sak thina Thailand ramri te pa mon state chunga khopui tam taka chuan chutiang dish antenna chu la thaturin anei tu te an thria tira lo la thalo te chu sipai ten silain an ka chiat sak thina ni Myanmar ram khopui atanga kil khor tak taka khwa te chu cable service television channel a thlen phak velo wangin satellite television atanga chanchin thar hriat hi anthil hriat na hnar ani deuh bera internet connection mangin mobile phone a man thei talova satellite antenna mangin media an mu chun anti top sak le zel chu a boi thlak le ani anti ani sipai sarkarin ati chu chun MWD le MRTV program chau hi enan phala chutiang nilo channel dang man theina
Thailand siam PSI satellite dish antenna te chu sipai ten an ho zual hle ani BBC CNN VOA le RFA angchi mainstream foreign media atanga sipai do dal zonga che thin mi puite thil ti lan na te security force in mi pui an hnot dar lai le tual an that lai te chu mi puite mu an hlau maya chutiang satellite TV antenna manga en ringot po dan bo chiat na ania poisa cheng nuai nga le kum khat chung lungin tan theina ni puipun na huna man chi wifi man theina chu ti to vek ani to a mi malta wifi connection ero chu man thei hun chung bituk sak an ni bokani ni tin chuak chanchin bu lar tak tak le hun bineya chuak thin magazine journal te chu ti to pin sipai ten thunei na anla ka tangin chua phal ani to lova printed media sangsanga journalist somthum chuang chu man tok to in zela thon ani to bokani Assistant Association for Political Prisoner in Atarlan danin mi sang ni zaria somnga le pasari chu lungina antan tier to a mi zaria som te chu security force te kuta nunna anchan to ani antiani ti chung point ni tinin sipai ten tharum tho le tual thana chu anla chun jom zela mi puite point sipai do dal nalan tira kong an zo thin po chu tun thlengin anla thul chuang lo ani mi zanga chuang chu sipai do dala puin man theina thu chua an chua to ani Myanmar mi puite chu chanchin in riat po nalama an bengong hle maya North Korea ram inop dan an nai so ta hle mai G7 Foreign and Development Minister meeting chu London United Kingdom a May ni thuma tanga ninga sangni somni pakhat chung khan nei ania G7 member ram te chu USA Canada France Germany Italy Japan le United Kingdom te ania European Union point observer angin he in khom hi an chimani Myanmar democracy activist te chuan G7 meeting an nei na kota pung khomin mi pui sarkar nam thlua thu nei na pong lak tu Myanmar Sipai Council sarkarin tharum manga mi pui te dingna chanvo an ra be chiam hi semna lekko turin an nge na NUG sarkar lai lok chau hi Myanmar ram sarkara tan recognize turin an ngen bokani chuti line khovel mun sangsanga Myanmar democracy tundin le ngiatin kong anzo ve boka heta kong zo tu te hi Myanmar ma piang le seilian animi alova Myanmar khole tui citizenship nei po anni chuang heklo anjinga tlema zong chuan Myanmar ma hian turi sangin voi khatal chu an lo jin to ma na an sarkar ero chuan mishing taka enin aram mi puite chu mishing dingna chanvo zong kim chang takin an don tira mi pui thlan thlin mi puite sarkar mi puite ta naram rong bol sak tu shwai tu tha an nei bi ka lei nei le ra be na laka zalen na pum hlum nei thei ve turin barmaram hi an du saka an ma khwa eng turin pui anin pe reng ani ti du da tur mek thina ko ruama ru mek Myanmar mi puite zinga hian an u naute an tel heklova heng ti pui ra la tanga namdang keini ne na chi le kuanga inzom na nei reng lo te main an mishing puite chunga sual sipai te ngai sak tur le mangang te chunga khongai na le za ngai na an lan tir chuan keini chinlung chuak zo faleng khovel mun tina omjong te hian Myanmar ma zo fa te tor na hi kan nam che bik arinom lovani zon ha thlak ral tlan te le Myanmar ma democracy ra be tur te tan zo fa mi maltin te hian kan theina thewa ke kan pen thei ani namdang mai zalen na lam tuang kong min zo puilaya chinlung nau fa dik tak thile ruam khata damle tlang khata tia nunna thap mewa sual sipai an dolaya voi khat po zalen na du te thlop zonga tong chuak lo le che chuak lo mani masia le I sik ching rule putara le apol te hian zana chang shave takangmo Sipai Council Sarkara Education Ministry chuan anhuaya thok staff somli le pakhat abanji nga sompali chu Higher Education Department officer te annia chungzinga chuan Director General Director Deputy Director Officer le thoktu dangte an nilhoma heng an ban tak te hian tharuk chungin an thiam thu soina appeal hun siam sak an ni bokani Higher Education Department hi Myanmar ram chunga University le college zong enkol tu ania sipai thu nei tu ten Higher Education Officer te hi an hnuaya thoktu te hna ronzom le turin nasatakin an tur chiam na chungin an ban tak te chuan an hna an zom to don lo thu soin nadang tho tur kan zong mayang an tia
keini hian sipai mol tak tak te nen an hnuaya hna tho kan du lo an ti ani Higher Education Department hnuaya staff tamzok te hian Civil Disobedience Movement an zoma na an kal du lo ani amairo chu an zinga mi then khat chu chung ko khosak har sat to ema wangin lo an nei le nan an na an zom le to bok Director General Dr. Thin Win Deputy Director General Dr. Chitsin le Deputy Director General Doni ni te chu department an ina sang filor taxi dm zom tu te an nia school le university te chu ni kum COVID-19 Srilen tran tira tangin an lo chol towa ma se sipai thu nei tu ten University le college te chu me ni nga khan a hon tira Basic Education School te chu me ni khat khan alo hon tir to bok rampum zir na hun sang sanga zero lai le zir tir tu kal anom meu lovani ma se high school chen khata chuan zero lai ten an uniform korwara rong sen hoin zero lai te chu sipai an tha thin lan tir na chu an tilangani Sipai Council Sarkar Education Ministry chuan education staff te chu an na zom le turin kong chi sang sangin norzel antuma naron zom lo te chu man an niang ti in an vau bokani education staff te chu an na ban deal na emo medical ground le voluntary retirement manga chol deal na po an phal sak lo boka kum som ruk tling to superannuation retirement chol deal na po an phal sak chuang lo bokani COVID-19 chungchang in soile lok teang COVID-19 chungchanga Health Minister Dr. Arlel Thanglena thucha me ni li chuan hairual lovin COVID-19 laka inral rin na ral khelda ringber avuati hairual anilova nikuma shi thokhanna khan kan Health Minister vekhian positive zasari vel bak chu Mizoram in enkol ain zuam lo thu asoi toa shikai kan punchak dante akai na chin chui a har to ziate community transmission ani to ziate kan damdo in facilities te damdoi lama kan mithiam te din hunte kan economy pachia ziate kan ram pachia ziate zongjong ngai tu hian nakina kan nun kho chua theinan he sipui hi kan hne ma sak zet hi thilpoi mo ma saber ani ti hi hairual ani talowani positive kan pun ringota atop lova kan doctor te le damdoi lam thiam te point he shi hi an kai ve ta zela positive in kan chim hne to wangin damdoi lam man ruwa in dai lo na alian tial boka khopui chau sen tara kan ngai thin kha tuna chuan thingtlang kil khora po akai na chui hlei thelovin kan kai ta a chiang ta chu tu ma kan filim lova tu ma kan him ta lo ti hiani nikhata mi za aya tam kai thar nei hi Mizoram population atanga kan chu chuan atam lutuka kan health facility ne na khai khinin atam ma mani heti hian shikai pungta zelila clean lo chin kan nei thuai don ni in alanga chu kan ho tu te tiluhai tu po ani nge yang heng zong pia hian la om lo thleng tur aloma chu ele bara kan khosakna kan ei zonna kan economy hi na satakin a khoi thlumek ti hi tuna po sarkar mangan na ber chu sum in dailo na hi ania shi are nuwa po sum in dailo na hian engtiare nge ngong anei don soingam ani lovani mabak athim hlea tuna active case kan nei me ka tang hian aniam zonga kan kalzel theinan tran ila thewangu active case sang chuang kan nei hi ral kheldar ani ti re thiamol tengu he sipui do nan hian mai tu main thuoi na apoimoa kut silain thuoi na apoimo bok mithiam te soi mangin he si hi om huna tangin achesonin akalson lova aom na nga ya om reng mai ani chu tiang khopa mol mang chu ania tom thapila cheson vak lovila si hian ti ngai na asebik der lowania apuson tu le apukwal tu chu mishing bok kan nia chu wangin sarkar le VLTF te thu zomin mani na tom thapila cheson du lovila relo te a kan he main arinomani nikuma khan Japan rama chuan sarkarin lockdown apuang lova ma se tu ma pon chuak anom lova an mani thuin anin lockdown vek mai an tiani heti lai hian tranpui ngai le chuan cham thom po relo te a kan hre thuain arinoma mizon ham tlom ngai tranpui ngai te tranpui thin kan ni na zonun zemoi ta kan lan tir theina hun tur po ai nhong le trep to e nakina kan nom sakna turin relo te chu i han shom le lok zo kangu miang